بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في رمضان، وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان، يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد, may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, sanglit duk puji tertentu tuju iye, ini magpapanjari sin pitu pangkat langit duk pitu lapis bulak, ga niya epang-epang ni. Serta ini magpaboo rasul tuju pitu periata bulak dunya, ganta magwa kitewi amban dialim lindem kaawam magdialim sahaya panghati. Ngawenan kitewi amban kelemian sin pagmaksiat, magdialim kalimayahan sin pagtaat. Ngawenan kitewi amban suleyab ebut narka jahannam magdialim sahaya surga ni. Sababan nin ga niya hinang janan pakaasikan tewi surga we ga kitewi taraak we ni. Duk ga niya hinang janan pakaasikan tewi narka we ga kitewi tapagis we ni. May umat Islam, kuwi tulay hadya pagsarang syukur tewi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sababan nin ibu manusia ngangut sumampay iene si bulan Ramadan inin. Helat-helat de bang sipain umapas iene si bulan Ramadan inin. Supaya makapag-ammal, supaya makipaghinang kahapan, sali iru kahapan diki-diki atawakan kahapan mahadjehi. Sumagwa nin tinakdir sa osah. We Allah subhanahu wa ta'ala si may manusia iyan ga netawot ti Ramadan inin. Niya may amban manusia iyan. Yene ngangut sin
bulan Ramadan inin wapat di ilew. Gaan siya taabot ni tepet iye ni pinagpain-pain tuggo-tuggo ni atawakan iye ni poon-poon ni sa ahat-ahat para tasaot ni. Sumagawa gaan siya tinaktir si iye tasaot iye ni bulan Ramadan inin. So may umat Islam kitebi pagsarang syukuran tenbi tiya tasaot tebi. Tiya tasarta tebi. Haji inin ni'mat tujo kitebi kemon. Iyene kesumampay tebi. Dok iyene mian kesumarta tebi dalam bulan Ramadan kuituin inin. Iyene bulan Ramadan pinanglipat panglipat wa Allah subhanahu wa ta'ala kekehinang tebi mahapin. Bangkinian nin mekehinang kita bidembuwa pardo tinimbang wa Allah ta'ala ko orko mekehinang min pitumpu. Bang mekehinang kyo amban me nafilat, amban me kesunnat-sunnatan tinimbang wa Allah subhanahu wa ta'ala ko orko mekehinang dembuwa pardo. Allahu Akbar. Kue tulay pahap te binyatten bidagandangan. Amban ako ne memisarahin, langkum sampai ka am kemon mapakalili. Hadje pahala pakaletin biduk pemisakun ko itulay. Hadje pahala pemisarakun duk iye ne pakalewin ko itunelay. Amban iye ne pekelebi kumemiaan. Bang upamanin nafila atawakan amban sunnat iye ne pekelete bilay kumemiaan ko itulay tinimbang wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kahantang kitebi mekehilang pardo me pong tinai kalasahan. Hangkan pahapon biniat bin dembuwa inin amban kahapan tebi hadje insyaallah ta'ala ketekkahan tebi tekkali selaw dembuli. Amban in seryoso tebi. Daki tebi pitu pakali ganta maglola atau akan ganta magkakat. Atau akan ganta dukhat jania ke enjoyan tebi atau akan dukhat jania miaan ke ubusan oras tebi makapagkasuwa iya naruk may bagay-bagay tebi. Daateed. Hap du sabiin yene mekepegkasuwa ruk asid dihin. Sumagua umbul dembuwa pahap tebi niatten bipitu kitebi para iye nengadjian sin agama Allah subhanahu wa ta'ala inin. Menjadi me umat Islam taamban tebi dibuhi iye nemiaan kisaten bi atau akan iye nemiaan Yusuf dukpong tinainen. Si waktu ganta balik neme pong tinainewi Yusufin tujuh lahat iene Filistin. Balik na tujuh amma rin pegi mekebeli ne siya pabalik. Amban me kinakan pegi teboore ne iene pong tinairen. Pagtawot siya sa ili siyang lumiyo ne amban iene miyaan astana Yusuf miyaan alaihi salam ihep siya dinak tinurul sarta ngelang iye ne mengelangin miyaan o kampein ne me'ir atau akan magtutulak atau akan bakas melikinakan ngagad kamdahu penne yu kam hati amban me amag tatangkew. Sinambungan iye ne miyaan we me pong tinay Yusufin. Iye ne dinaak mengalupog siya miyaan. Painde ine penne pinihavin. Ine penne tatangkewin. Ine wisara me bataan Yusuf miyaan. Pe inne tatangkew basu panginom-nginuman malikin. Atawakan penginom-nginuman kingin. Mananin penginom-nginuman Yusufin. Bang niya penne mekepegwa ni.
Naurungan kami pa inni miyaan bakanan atawakan kinakan deduaan dembua iene unta jaman li himlu ba'irin wa ana bihi za'im duk ako pa inni magarantolin sinesine me kepagawa amban me miyaan panyap miyaan. Ine bisarame pong tinay Yusufin napakamipen siya Allah Ta'ala tallahi lakad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Ketohan biru isab pa inne pito kami ganta melikinakan hadja. Pito kami ganta petuju kao duk tetune hajat kamihin. Wa ma kunna sa pinne majina linufsida fil ard. Duman kami tu pinne pito ganta magpakaat na kinang kalaatan iene delem lahat misir inen. Wa ma kunna sariqin. Duk duman kami pinne amban may amag tatangkew. So bagiga kitawahan de welay hati iene tasa sin Yusuf miyaan si may pong tinai si dembua amban pong tinaire miyaan. Misara iene miyaan bataan Yusufin qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Ine penne tung basnen bang keniaan nen tekesua si kaam iene tasa atawakan basu malikin basu iene miyaan nekurain. Ubus buken yaan bin magpuputing. Magpain kamu ega kam nangkew inekew. Nangkew kam hati. Napain ne. Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Kadhalika najzi zalimin. Natungbas nin pain ne. Kwe iyene mabaktul si kitabihin. Bang niya katangkewan. Hinang banyaga we aakatangkewanin delem dan tahun. Sarta pinabalik iyene miyaan. Alata tatangkewnen. Na miyaan say kitabi pain newang kitabi nung basan taan nyanya atawakan niksa nganyanya be pain Allah ta'alahin fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Napagsakay sa ili kisahan iyeneme pong tinay Yusuf miyaan tinagnaan ili kisahan iyeneme miyaan kakayaan atawakan iyan pengisihan me pong tinainin. Naman jari, ga takasuwa lai iyan miyaan basuhin si kakayaan pong tinainin miyaan. Sambatan me ke pong tinaihan ten biru, ga takasuwa si me bagkarut iyan pong tinaire miyaan. Bang me kwe ito si. So, puasili miyaan ginuaan na Yusuf alayhi salatu wassalam iyan basuhin amban pengisihan kung tinainin Benjamin atawakan Benjamin bang si Anggalis. So pagsakay sa ili anate bukang kang iyan miyaan me pong tinainin miyaan bangway lai basu na kurain si pengisihan pong tinairin bubennal ga taalab-alab wede me parkalali. Pen Allah Ta'alahin kadhalika kidna li Yusuf sai pinatoan kami plano Yusuf alaihi salatu wassalam supaya teeddawe ne pong tinainin Benjamin atawakan Benjamin dialem pagbaya-bayaan iin amban panganda akan Allah subhanahu wa ta'ala atawakan amban kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala dangkat kami pen Allahin sine-sine amban manusia kinabayaan wa kami dinangkat wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk siko kan pen ne kemon atao niya pe mas labi patao amban iye. Naman jari may umat Islam nan kita bisiinin taamban dibuhi atawakan bekkat dibuhi iyan ay muhadaratin bi si tenged pegleki sa inin. Pagtsakay sa ili tekesuwa we Yusuf atawakan we me bataan Yusufin panyap pinihamiaan si pengisihan pong tinainin na ina bisarame pong tinainin siye qalu iyasriq faqad saraka akhul lahu min qabl
Ahoy wati penne pong tinay kami iyan penne makatangkewin. Nagaian penne taangan-angan kami atau akan gak ketawahan kami wa eddo ni hati amban ka utasahin atau akan basuhin. Ine pebisararin iyasriq faqad saraka akhul lahu min qabl. Bangwe iye penne makatangkewin Benyamin na duman niyan penne bahao. Niya penne pong tinaine tag na inalinan Yusuf bakas makatangkew ru isab de helru asal magsepuhan do siya pong tinaine iye. Dumanan penne bahao panangkew re iyan. Bangwe keniaan penne tatangkew ne iye ne mian basu iyan isine dalam pengisyahan ne iye ne mian basu iyan. Faqad saraka akhul lahu min qabl. Bakasan penne runia pong tinaine inalinan Yusuf makatangkew ru siya ban penne de helru pamban iyan. So may umat Islam andang du Yusuf alaihi salatu wassalam peddi manamal pangatian nen sisiye sahili pe takalene amban me pong tinaine. Na kanian Yusufin ina minaksud denan sinin. Kaniaan nen diki-diki peye niya santu apu rin puwa ne tinangkew atau akan ineddo santu apu ne miyaan beitu sangim pege sinumba sedya man Allahu Ta'ala puwa sili tinimanan we ne miyaan patala. So ili pineinde we bakas nangkew Yusuf dehel rupe. So may umat Islam miyaan pagsakay takale we Yusuf iyan e bisarain inan bangwe kanianan penne nangkew Benyamin napakas penne makatangkew niya pong tinaine inananan Yusuf dehello pe jaman diki-diki mananin magsepuhan do siya iuruk aiyan. Ga talabala bere we iyan e tinuksa re atawakan pinainan de pong tinaine makatangkew tagnain iyan e nekurahin harap-harap dere. La ilaha illallah. Fa'asarraha Yusufa fi nafsi. Bin Allah Ta'ala hin. Fa'asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Pegsakay takale we Yusuf iyan e biscaramyaan. Asarraha fi nafsihi. Inen na hadja we ni delem. Inen na hadja we ni delem daakan ni delem pangatayan ni iyan e peddi. Takale ni miyaan. Amar me pong tinaine miyaan. Walam yubdiha lahum serta gak pinegua uwe ne iye ne asternin. Ubus misara dirihan ne duman ang malabedala ne sumagua misara dem atay ne pen Allah Ta'alahin pen Allah Ta'alahin qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Tantunin teed kaam na inin pen sa laat-laat tatampat to tak bulak dunya ininen. Wallahu a'lamu bima tasifun. Tantunin ted Allah Ta'ala hinsangat nga tao. Iyan may binisabi iyan. We benal ga too. We makatangkew ku jaman tagna. So, sa bisara din pangatayan ni. Maksud bisara Allah Ta'ala hin. Painne, miyaan Fa'asarraha Yusufu fi nafsi inen hadjawe Yusuf iyan e peddi dilim pangatian peddi takalene miyaan dukga pinatampal we syarta misa dirihan ne dem atayne asal kaam neted in pinne salaat laat tatampat tur ta bulak dunya inen wallahu a'lamu bima tasifun tantunen Allah Ta'ala hin ketawhan ne iyan e me pinein bi iyan we ga niya ke sebenalan ne bisan ko ahat-ahat. Napuas ili pein iyan e miyaan me pong tinaine miyaan qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Qalu
Ayuhal aziz, okay pinne mian nakura mulia. Maananin bisararinin pu Yusuf. Okay pinne nakura mulia. Inna lahu aban shaykhan kabiran. Bennal pinne Benyamin iyan, pong tinaikam iyan, niya pinne amma ni buabahi ni manamalan. Maananin Yaqub. Fakhud ahadana makana. Bang makajari pinne. Ngeddo na bekew amban kami magpipong tinaiinin patampat iyan si tampat niyan. Baka siya tilangan del ni Yaqub. Lebeyan magsapa. Boore iyan pong tinaire miya an hap Misir. Sumagwa gay iye pa inbaya paatag balik ko si jaman Pemoore Yusuf si jaman ni diki-diki. Kabayan ni Yaqubin, pinasapa siya, teboore balik pong tinaide miyaan hap Misir. Hap Egypt. Hap Canaan to, hap Palestine. Dok gay susi iyan ni amma ni miyaan. Pagkidambuar wisab miyan amban may kinalasahan manamalan. So ina bisararin, o pein na nakura mulia, o kyo pein na miya an Yusuf, inna lahu aban shaykhan kabiran. Niya pein na iyo amma ni bahi ni manamal-namal. Fakhud ahadana makana, bang manjari ngeddo na bikyaw amban kami ganti ni, miya an dukte o kami balik pong tinay kami iyan. Inna naraka minal muhsinin, tantunen teed, yur kewisab tekite kami, amban me ahatul. Pen iyan na may pong tinayin niya. Napagkaya susi na siya. Bese baka siya pinangandel us pagbalik siya haplat Misir. Ganap tebore pong tinayin. Keminduehan ni. Yusuf pejamandelo puasili pong tinainan na isab. So gay siya vaya balik paatag. Namba ni aan pangandel iyan ni Yaqubin. Tudyo siya may pong tinaik kalasahan. Naina bisara Yusufin, Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Inna idhan ladhalimun. Qala ma'adallah. Bin Nabi Yusuf, a'udhu billah. Bahasa ngeddo kami ganti ni amban kaam. Ubus pepiu kami. Iyan na makatangkewin Benyamin. Ubus pinaamban kami hintu umangga niya dusenen. Ubus buobi iyan na miyaan pardusahan nen pi pen hap miyaan lahat bi pen ni Yusuf. Inna idhal ladhalimun. Bang sahili mong pinet, tabilang kami pin amban may aanyaya. Tabilang kami pin amban may aanyaya. So, sangat-sangat maglugat. Diniskartehan mo pong tinaiden Yusuf. Supaya teboore Benyamin balik haplahat Kanaan, haplahat Palestine. Garo hep miyan teboore, pagigaro pangurong wa Yusuf. Gay baya Yusuf ginentian Benyamin miyaan ang bansye magpepong tinayin pag-asal erwi maksud nen punbetad ne iye ne basumiyaan dielem pengisahan Benyaminin supaya taamban Benyamin lay si iye supaya tepeten na pong tinayin langgong miyaan lay si iye. Nafen Allah Ta'ala hin فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيأسوا
khalasu minhu khalasu najia. Pegsakay sa ili miaan jumo ni siya lugat Yusuf. Gayro pengurong we Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pong tinaira miyaan. Inebahan din. Magtipon siya, magtipupok siya magpapong tinaihin sa ili. Magtipunin. Khalasu najia, magtipon siya sa ili. Sarta magkemot. Bangsaing gene miyaan hininang din. Bangsaing gene pemole rin. Paamban siya isab lady alam lahat Egypt. Gayro siwaat. Mole siya isab balik tudyo Samarin. Taamban de pong tiniinin Benjamin. Puas amban pagsapa. Dehello amban pemoore pong tiniirim yan. Gayro isab siwaat gete po ore pabalik. Subhanallah. Napain Allah Ta'alahin قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. Gak pen yene masaka ang bansihin kabiruhum si waktu siya man magkemot yene si Sam'un pen medembuat riwayat penne gak penne ketauhan bi tesebike bennal pe inni amma abin atawakan amma tenbi kad akhadha alaikum mawthiqan min Allah baka sep kitibi magjanji duk iye dehellu amban pemoote bi pong tinein tebi miyaan Benyamin pitu sinekurainin we boote bi rubalik ubus geru hati te boote bi wa min qablu farrattum fi Yusuf. Ubus dehello pe amban bakas tahinang tibi po Yusuf. Si waktu po o tibi megdelem gulangan. Peglupapakan tibi lai ilubak. Sarta labo tibi delem kupung. Sampayo na tumalagi ketauhan bang tumungan na si jaman ko ito ininan. Ubus tiya na isa balik ke mendoyahan. Si pong tinai tibi iyene langgong Yusuf inin Benyamin. Falan abrahal ardah. Hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li. Tantunen penegay kunuhut kaam. Gene ko penenuhut kaam balik penepisi sa matin bi. Gene ko penenuhut kaam balik haplahat Kanaan. Samantaraan gay ko penne pinasan we sa matin bipi. Gene ko tao mekitehan peluehan kun pen iye ni sakari inen. Puas hinang tebi puyusup jaman tag na ilepas ang ban iye. Ubus tiya na isab keminduehan. Pong tinaiti bi Benyamin bakas pinangander sarta magsapa. Balik na kitebi isab tudyo iye. Gay na isab tebo uwe tebi. Lan abraha. Tantunen teed. Sigisigo kupen na silahat inin. Lan abrahal arda. Atasan ko na peten na dilem lahat inin. Gay na kubalik si samatin bi. Hatta ya'dhana li abi samantaraan gay kupasan ne balik pitudyo iye. Aw yahkum Allahu li. Atawakan binettad na we Allahu Ta'alahin hukumanin si ako. Aw yahkum Allahu li. Atawakan tebettad na pein na hukuman Allahu Ta'alahin si ako. Wa huwa khairul hakimin. Bennal pein na Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Tamanan hap niruk tamanan benter ng hukum turi at bulak dunya inin. Irji'u ila abikum. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraq. Wama shahidna illa bima alimna. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Irji'u ila abikum. Balik kampi tudyo amma tenbi. Peinsakahin ni. Balik kampi tudyo amma tenbi. Faqulu duk akahanun bi samaten bi. Ya abana, o penne amma kami, innabnaka sarak, ipenne anak nun Benyamin makatangkew di alam Misir.
Wa ma syahidna illa bima alimna. Gak penne niya bisyara kami inen, gak in niya penne bisyara kami, duk gak niya tetengge kami. Malingkan iya ne kinatewahan kami Hindu. Tekite kami ginuaan panyap malikin, panyap sultanin, amban pengisihan ne. Ente kita kamihin. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Duk numan kaniaan kamihin si me iya ne parkala ghaib ngeteuhan. Iya ne kahalan Benyaminin. We benar-benar sayili hati magtangkew. We benar-benar hati sayili magtangkew. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Gepenne ketauhan kami bang ine mapaatagin si me parkala ghaib, si parkala menggete kita kamihin, ambanin gak te ketauhan kami, we benar iya ne pong tine miyaan hati Benyamin, nang keu iya ne basu malik mian atau akan basu nakura miyaan. Was'alil qaryata allati kunna fiha, wal'ira allati aqbalna fiha, wa inna lasadiqun. Bangge keu penne kahagad penne o keu sama kami kalasahan. Pagsakay ni sitek ka sa ili, miyaan ngakahan iya ni samarin. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Bisan pepein ne tilewnu iya ni lahat bakas periahan kamihin. We benar-benar makatangkew pong tinay kamihin. Wal'ir. Duk bisan pepen ne tilaw no me sewe kami mepihin. Yene me sewe re magtravelin. We benal pong tinay kamihin makatangkew. Wa inna la sadiqun. Duk benal pe inne okew amma kami. Sibisara kami inen. Benal teed asal gak kimi megputing si kao. Gak kimi megputing si kao. Ina sambung samarin pagsakay sa ili, napihon, parasahan lepas Yusuf 40 tahun tamanan kinalasahan ni. Puasili pesuno, ganeb tebo ore balik Benyamin, yene pong tini Yusuf langgungin. Puasili pedoble pe yene si Shamun paamban la ipegega ne nuhut balik. Yan si me pong tinaina miyan, tanda kereman si samarin pagigate bo ore Benyamin pabalik. Telungan ni si me lepasin. Telungan ni si me sumape amban iyan ni Nabi Yaqubin alaihi salatu wassalam. Subhanallah, magtatamba iyan ni musibah. Teles sa wedem buwa sama inin. Wedem buwa nabi inin. Tagda dem buwa aruubus ko ito tahinang tello ni melepas amban iya ne me kaanakan ne miyaan atau akan amban me iya ne buwa atay ne kinalasahan ne miyaan me pong tinaiklasahan. Ine bisarani penne qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Qala, misyara Nabi Yaqub nambung iya ni si me pong tinainem yan. Qala bal salawalat lakum anfusukum amran. Qala, misyara Nabi Yaqub, benal nin painne tebo ne kam isa buet ne psubin, ngahinang iyan me parkala miyaan ambanan bi pong tinaibilanggungin. Benyamin. Serta tumuhot pedembuak pong tinaiwin iya ni si Shamun. Gini siya kinahagan. Kung itapik tabi mapalabi-labi miyaan. Man akthara fi syai'in yurathu bihi. Bangsa iin na tekilali si kaupangad datanin. Bisan duto o pinainnun. Tantunin. Sa iin na tekilali si kauhin. Gay ni siya te pengendelan. Apabila siya iyan ni miyaan pengendelan siya may pong tinairin miyaan. Balikun bilesonin, iyan ni si subjekte bi ilawi, iyan ni si tenged parkala mapaatag inin, sa iyan me ummat Islam, bang nakitebi biyak sa ni aahin sa miyan pangaddatanten bi, sali du iyan kahapan, sali du iyan kalaatan, lu kitebi iyan tekilali si me
iyan parkala pag-addat te wisigi-sigi iyan. Ina bisara ni Yakubin, ga pa inamahan uwe ne iyan me kaanakan na miyan besi sayili ini hinang din. Hinang de po Yusuf, bang si miyan jaman tagna, ubus te hinang ni Isab ko ito, yene po Benyamin, si Dembua amban kinalasan, do buwe ne pong tinay Yusuf langgong, sampai tumuhot pa iyan ne pong tinayin Dembua si Shamun, si Dembua riwayat Yahuda, gapan inamahan we ni, iyan ne me pong tinayin miyaan, may anak na miyaan, ine hinang nen, fasabarun jamil, bunepen ne bang ako, magsabar ko pen ne si me mapaatag iyan ne, musiba si ako inen. Subhanallah. Magsabar, sabrun jamil, magsabar ko pen ne sabar makahap. Asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Atat kala pen ne sinabab amban pagsabar ko inen. Kalu-kalu ru siya pinetek kawe Allahu Ta'ala kemon iene melepas amban kaanakan ko inin pinagsumbaya. Asallahu ay ya'tiyani bihim jami'a. Atat kala penne masiru siya pinetek ka, pinagdembua kami pabalik. Pinagtipon kami pabalik. Duk Yusuf, duk Benyamin, duk si Shamun, duk kemon na may kaanakan ko inin. Subhanallah. Musiba hadje paatag iyan si antara may magpong tinai ubus kinalasahan pa isa buhay ni manamalan. Sa gahalin helat-helat Nabi Yakubin, kalu-kalu ruinin pa inne pinetek kasi Allah subhanahu wa ta'ala dan buli waktu, pinagkaswa ru kami kemon, pinagtipon ru kami pabalik, puas amban iyan e pagsape de in. Innahu huwal alimul hakim, bennal Allah Ta'ala. Iye sangat nga tao si kahalan kami, ko ito ni inen. Iye Allah Ta'ala sangat nga tao, iye ni si me parkala mapaatag si kami, antara me kaanakan ko, duk antara de iye ni megpang tinain inen. Hakim, duk iye Allah Ta'ala, betad ni iye ni parkalain magtalip duk sukat pemetaran iyehin. Hakim, tao manamal Allah Ta'ala hin. Masiru pebelik ni, iye ni, may kaanakan ko inin pinagdembua kemon. Bennal Allah Ta'ala. Sangat nga tao si kahalan kemihin ko ito nilay. Duk sangat iye ni tao metad parkalain. Sisungat pemetaran iyehin. Watawalla anhum. Bin Allah Ta'ala. Watawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Puasili misara, inakahan ni sa ili miyaan, uwe ni may kaanakan ni mabalik miyaan. Dukma ko siya Allah Ta'ala bang lupain pinagdembua siya pabalik, yene dembua pamilyahin kemon, tawalla anhum, patala ni amban siya puas amban pemisara ni miyan. Wabyaddat ayna, sampay mote ne kemon, iye ne matane ininen. Iye ne item matane ininen, lepas ne. Ine sabab, si penengisan, wabyagdat aynahu, sampay mote ne pein ne matanen si penangisan, aan ne item nen, ayna. Ga niya sangem palabay, ga niya ilaw palabay, we gay nangis, iye ne si mapatag, si me pong tinainam yan. Wabyagdat, si me kaanakan ne yan. Wahwa kadhim, tepet meg-enna peddiatay Nabi Yakub, iyan si mapaatag, si may kaanakan niya. Lepas telu tibuukan, hawa, iyan si osalasan si Yehin. Watawalla anhum, sampay patala ni puas amban pemisaranim yan, inamisaranim, ya asafa ala Yusuf, kesusihan tedpen ne pu Yusuf, manamalan, susya kuted pen ne pu Yusuf manamalan. Ya asafa ala Yusuf, susya kuted penne pu Yusuf manamalan duk si me pong tinaina ininan, wabyaddat aynahu, sampay mote matanen aan item iyan matanen ininan. Si penengisan, wahwa kadhim,
tepet meg-en na peddi ate. Sabab iyan ni mapatag si may kaanakan na miyan. Na, subhanallah, sama, lepas dembua amban me, inaseb nan iyan na Yusuf. Puas ili, lepas ne Benyamin amban me iseb na Yusuf. Lepas na isab dembua anak ni, miyan, iyan na miyan, si Sam'un, petuhot iyan na si Duhim. So sa kesusihannen, hawa peddi atainin, hawa iyan na panangisnin, dialem sangim elew, sampai mote matanin, sampai pesik si penengisan Nabi Yakub, magkaat matanin, iyan si kusyasihan si may anak na miya. So may pong tinai kalasahan, kantikam. Yene lasa metito asikitebi, lasa metito asikitebi, bang petek ka gita appreciate tebi atawakan gita pahadje tebi iyan miyaan may lasa ini. Iyan lasa jaman tagna nupe nakanak miyaan bisan pe sa inge telesaren upama sa ili. Bihan pe agen miyaan meke bekkatan siye atawakan meke mula siye banghadja makasanyang kao atasan hininang were iyan may alkalasa ini. Na piye ko itu manusia ge maka-appreciate la sa samari atawakan la sa metetto ere to siye. Jaman diki-diki pe bisan pe agen gapan niya makarara muwa me tayi inun tabiya sa amihan bang kyo me sungi ne pe man megtampeng pe sinduehin hawa kebewanan si seel nun tabiya sa amihan bang ne kyo siyang pinupuan were sumagua metetto enun inaanun atasan ko megpuwa mamun mupuan kao bang mega peniya pampers metuulay jaman me diata pe gebisan peg inene iene miyaan bewan pinagawa naman bandelimbaran miyaan. Puas kewili pinupuan bese sai ine iene bewan nun inu pekewere gite ges we asin duwe pege bewan kew sa metetto anon teges pekew inu kwe ni bese sai ine miyaan kahalan. Inin may pong tinai kalasahan. Bisan agen tiyan ito polong mabang may polongin bekkatan may bekkatanin delem lahat Saudi, delem lahat London, delem lahat OFW dukkew hadja tepe iskul dukkew hadja kepebuhan kahaba bulan ganta pangahatul kau dukha peng iskul nun dukha peng ejji nun oke dembua anak syabang petekka geinin ta appreciate we no balik-balik penungka-nungka pekew si duwe metetto eno. Bang bakas dayahan me metetto tebiyan atawa kan me samat tebiyan kemon o kan me pong tinay ko estudyante atawa kan me makanak ko me akuli. Hawa pengeseb de ka amin atasan depan magtunggo lu dalam lahat bi dalam lahat tebi dalam rumah tebi. Sumagua besesay nilasarin si kam atasan tulak pito hap me abroad atasan tulak pihap me lahat Europe tulak hap me Malaysia duk hadjania peggesture si kam duk hap peng iskulbin sumagua parkala inen bang petek kagete pikil wevi sungkaan bi metetto ebin sungkaan bi iye nemiyaan inaabin bang kam pinages gay kam te kole bang petek ka inakalan po wevi we niya class bi we niya iskulan miyaan project bi sime iskulan ini kewi kam tumwa sime beach sime kalugusan sime bulingan force inakalan hodja we metetto ebin bupain pemegesan atau akan pangandakan kaamli tanda mian lasa dot tujukaan ini me pong tinaiklasan hawa niya pebang petek ka manusia hawa gita appreciate dela sa metetto erin sisie gita iseb dela sa metetto erin sisie si zaman de diki-diki pagtaabot ni abahi megkalianen iyan ni dembuwa metetto inen atawa kan dembuwa iyan ni miyaan abahi inen
oras subay na siya balik-balik inipat me kaanakan din, pinagpesweyan we kaanakanin, miyaan, metet to ere miyaan gebaya inipat to ere. Amat nalay po si kakka, amat nalay po si toto, amat nalay po si ano, amat nalay po si miyaan. Pinagpesweyan gani abay ang ipat ne. Bujaman dari diki gahit kayo pinaipat pusine bang pusine. Sa way pagtaabot ka une oras mengipat siyehin, pagpasapasahan bi, tungan-tungan, metet to abin, niya pebang petek ka sa ili, hinangan bi me payad-payad delem talon, tinugen-tugen ko si miyaan, sinaadupang-dupang, siniaga hap akkalnen, antag ni pengitian bin, antag ni lasabin, iye ni pamalesbi, bupadapun sa inin lasarin si kaam si jaman bi pediki-diki. Mungkin ni kam magtingungulan, bang matay ni metet to ebin, pi na kampihap lumare, maghantakan lay si me mayit nilay, atau maghantakan lay si me kubul nilay, sa bang taabot jaman ni peelrum, pegpesweyan we bigyak gana kam bayang ipat ni bisan dem buwa-buwa. Wallahi alazim paatag parkalain inan si bangsa tabi iyakan baya kam dukgai. Paatag parkalain inan si bangsa tabi iyakan. Nadatid hinangon. Lasa metetto me umat Islam payaman na ito. Atasan mote matahin, atasan ga niya item matahin, si panangisan, sa babanlasa siya kaanakan ni. Sa inin kemon teles siya metettoehin, may pong tinai kalasahan. Hangkan ni magpain Allah Ta'ala hin. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Nesa si kau Tuhan nun o Muhammad ambat kau gay numba seddi aman Allah Ta'ala wabil walidaini ihsana. Dug magpahap kau si dua metetto enu. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما bangnya ni taabot bahi dem buwa ang bansiye atau akan keruangan siya taabot bahi ni فلا تقل لهما أف dakew magpain siya tamanan diawa ni bisara yene bebang dinaak kew megedjanapas kew wasa aku dinaak dated. Pero Allah subhanahu wa ta'ala wala tanharhuma dukda siya gasud-gasuranon wa qul lahuma qawlan karima duk misara keu sisiye bisara hanunut bisara make sanyang pangatian de wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah duk megberyawa keu sidheluan de dakeu megtikarag bang keu panabi bang keu petekang wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira duk duahanun siya pilmi ya Allah kaasianun siya ko pangaase de si aku si zamanku diki-diki ko pangaase de aku si zamanku diki-diki siapa yaman tebi ko iyo hadja kapag pamaapan we tabi upama adelem dunyahin. Bisan agen-agen iye ni miyaan me iye ni gani niya pardusyahan ni si kitebi. Kepesenan tabi teks sumaguwa bakas ni katawagan no metetto anon. Bakas ni teteks no metetto anon. Makumaap keo si iye delem bulan puasa itu. Kalu-kalu niya pardusyahan no si iye. Gak te kimat weno. Kalu-kalu bakas usa atein den si kau. Gak te kimat we nubo adapun mas labi siya pagpamaapan tenbi. Doahan no siya kahaba bang kayo ng bahayang bang siya pan kinaasean ni Allah Ta'ala ko pangase de ako si zaman ko diki-diki. Sa inin nila sarin atasan
Sinduay metettoehin ko Nabi Yaqub. Mote iene miyaan. Mote matanen si panangisan. Hawalasa si metettoene. Ubus kao. Miyaan sa ili pebalik-balik penungbas te bisyehin. Nali keu me pong tinai kalasahan. Niya pa me amban kita bang magsaga metettoenen. Piyak duk metettoenen. Hap me kiel, hap me saba. Sampai mate hadja metettoenen. Atawakan sampai hadja te kubul metettoenen. Gaining wontak atawakan gaining nambag-nambag me pong tinai kalasahan. Niya amban kita bi atasan me lahi hap Manila. Patapuk amban metettoenen bang niya me pagsagaan de ahat-ahat. Ga talab-alab we de inin. Duse hadje. Ga te isse buwe ne. Bangsa inggi pengeleg metettoene iyehin. Penungbas-nungbas de siyehin pagtaabot hadje me pong tinai kalasahan. Pina-school pahap-hap. Duk makagraduate. Inagwanan magbulaog dalam iskulan. Inasiasya we metettoenen. We basa. Gayne teggal graduate si Dende. Gayne teggal graduate si Toto. Ine ko hati ibahanen magbulaog hadjalai. Inubos hadja we ni sungot metettoanen betu amban Saudi. Tebiya sa amyaan. Te egen tehinang ni kemon bayuan hinangin. Supaya hadja sanyang penungbas-nungbas ni. Iye ne metettoene miyaan. Gay pahap ng school. Pinakat hadja we ni sin. Iye na bakas pinaglugtuan metettoene miyaan may pong tinai kalasahan. Ine me akal sa inin. Ine me kabakanan sa inin. May pong tinai kalasahan. Na dapat pen Allah Ta'alahin. Wabyagdat aynahu wa huwa kadhim. Nabi Yaqub si kasusehan. Si mi anak ni. Hawa iye ni mi an lasane si mi anak ni mi an. Sampai mote iye ni mi an matanin. Tanda lasa. Iye ni si mi anak ni pong tinai kalasahan. So, pain bisarahin. Metettoanu, jaman no binettengan. Meksisong, elew, meksisong, paledde, pindaga isab niya amupok ni, sabab. Lekaw dem betteng, dalam siyang bulan kaw binili ko, dem betteng ni. Pinuus-puus, gay tumuli sangim, sambat kalangan, miyaan, si Freddy hindupain. Bisan pa kinabayaan ni atasan tininggalan bang may kasukang si kao, dalam betteng. Atasan tininggalan we ne. Bangkaw inanakan pedi manganakin timbang kamatay. Timbang kamatay, ubus. Pia hadja manusia, nganak matay, ubus ML lumin. Mian anaknin, ubus inaanin siya sa panganakan matay mo lihat padarat Allah Ta'ala. Pia paatag sa inin, enin mangga tinili nun. May pong tinai kalasahan. Pagtaabot kaw hadje, tuas pe kaamban banlabato. Bangkaw pinaina. Nali keo pahap. Si tenged ini. Lasa may pong tinai kalasa. Si metettoa. Tawagan undu. Atawakan kumusta hundu. Bisan agen may sumumian man agen ko itu. Bang-bangga may kumustayahin pe. Dahil raw man pe Pemesen bi may patta-pattaian tujutungan ni bayuan sampai milikan ke senan bi. Senanun biraho. Ina abin metetto abin. Metetto abin. Makumaap kam si iye. Tileon mi kahalanden. Nawag kam si urunganun bi siya. Iye kasanyang pengetean may pong tinai kalasahan. Di ba? Sa matang Tagalogin dupain. Yung may umat Islam. أين يعقوب عليه الصلاة والسلام وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو قضيم. Duk patala na Nabi Yaqub amban may anak na miyaan. Sarta magpain. Susi kupin na manamalan po Yusuf duk si may pong tinainin. Wabyabdat aynahu sampay mote iyan na mata na miyaan. Minal huzni sinabab amban kasusihanin. Fahuwa qadim. Tepet nag-ina peddi atay. Dialim daakan ni dialim pangatayan ni. May pong tinai kalasahan. Hawa peddi iyan ni mapaatag si may anak ni miya. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Tambus ayat li.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف Misape anaknya iyan may petua si Emian balik. Wasa penne Yusuf sinubahat nun. Sige-sige na kayo hadya penne misara Yusuf. Sige-sige na kayo hadya penne misara Yusuf. Tadkuru Yusuf. Tafta'u. Tadkuru Yusuf. Hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Sampai peinne si penebutan mo Yusuf agen-agen matay ne kayo. Aw takuna minal halikin atawa kan dembua kayo amban may amig kesekihan ne. Sinabab amban wal penubahatan no Yusuf iyan. Okay metetto kami kalasahan. Lasa metetto قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Ina tepet pain Allah Ta'ala hin. Pain Nabi Yaqub biksa kay sayri bisarame kana kanin. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Benal tepet pasangdel ko siya, tepet magsumbong sa ko siya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyan kepedian tesulay dalam atay ko inen. Wahuzni, duk iyan kesusihan dalam pangatayan ko inen. Allah sa iyan bahala. Deeman ko siya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Duk benal penne. Ketauhan ko Allah Ta'alahin. Masih ko tinabangan ni. Masih ko pinelihara ni. Duk may kaanakan kumiyaan. Iyan may melepas miyaan. Ketauhan ko pen Allahin. Ma la ta'lamun. Mas labi pen ketauhan ko si Allah Ta'ala. Mas labi pen pengetau ko si Allah Ta'alahin. Amban pengetaubi tuju iyehin. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Benal penne. Umsuran ko sa Allah Ta'ala. Iyan kepedian te sulay ko dalam pangatian inen. Duk iyan kesusihan te sulay ko dalam pangatian inen. Wa a'lamu min Allah. Duk aku penne sangat ngatawahan Allah Ta'alahin. Wa maasi si aku amban iyan kaam ngatawahan iyan. Umat Islam. Sumusumud niya kasusihan nun. Kaya na may kasusihan tabi ko itulay. Mapatag si kita ko itulay. Atawakan ina-ina na kasusihan tasulay uwenu. Daimanon si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umsuranon si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi al-azim. Allah Ta'ala hindapi kawe misara kew. Dapi kawe misara kew. Ga pepte bisaran kesusihan nun. Pahangad ka hadya periata langit. Dangkat no tangan nun. Ketauhan na Allah Ta'ala hin. Bang ina kesusihan dalam pangatayan nun. Wallahi. Niya problema no gete ge esno. Pangaka si may bagay-bagay no hawahunit nin. Niya problema no sampay metetto ano. Gete ge es. Pangaka uwenu, tudyo siye. Hawa peddi nen, atawakan hawa hunit nen. Sumagua, tege esnu, pangaka, tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delem lindem tenga bahangi, antara nuduk iye. Insyaallah Ta'ala hintinabangan kawene. Balikan ko, niya probleman wallahi al-azim. Ang bandusenu hadje, meke zina keu, kesusihan yan manamalan. Bakas makapapatay kew. Bakas kew may kahinang pardusihan. May kepesen may ine-ine ni. Bakas kew iene mian may kadimot si sawe no. Sampay leman kew magpamaap si iye. Ko kew kay minaap atawakan mian. Saki may usbawaris nun. Saki elanun. Saki pong tinainon. Saki ene indabayo. Mian may kinausbahan nun. Atawakan niya may problema no si alata no. Gay tege eswe no pangaka pusine bang sine. Si may kabagayan no.
Atau akan si memetet to eno sa tegees we no pangaka tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam lindem tengah bahangi. Lagi tiak kita paatag dalam bulan Ramadan. Pangakahon tuju iye. Peniak kau ko Yaqubin misyara. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Benar-benar jaimanku. Kesusahanku inin. Duk iyan me pardusahanku inin. Me kepeddi atay ku inin. Me kepeddi kesusahan me paatag dalam pangatayan ku inin. Ilallah. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tantunin iye mas dabi nga tao si kahalan kun may pong tinai kalasahan. So inin may pong tinai kalasahan. Dilem dunya inin penno e kesusahan. Susi kita bisa mapaatag may saki. May bala ko ito inin may pong tinai kalasahan. Ga niya makatabang kita bibisan doktor agen-agen. Ga niya makatabang kita bikwa ito. Gayta inventory bang ine tambal nin. Gayta inventory bang ine baksin nin. Sampai ibuhan ko milyon magsafer, milyon iyan na miya antawa. Hatusan ibu na ko ito matay. Gaito niya pesendigan tebi. Gaito niya pengeputan tebi. Gaito niya petujuhan tebi. Pegsumbungan tebi pusine bang sine. Gayna tege eswe na kura dalam dunyahin bang kita bi megsumbung sisiye. Sumaguwa beke pegsumbung kita bi si Allah Ta'ala. Kapangaka kita bi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus si iye. Amban lebeyan kemot tebi tuju iye. Amban lebeyan doa tebi tuju iye dalam lindem bitu-bituhan. Bang pandinangkat we ni. Iye ne mek kesusihan mapaatag si kita bin inen. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Tag lagi tiyak paatag bulan Ramadanin. Tiyak paatag bulan putein. Mek pong tinai kalasahan. Wallahil azim. Sapahan ko si Allah subhanahu wa ta'ala. So, inin. Saki keu. Yene miyaan. Ina-ina ni sakit sulay no saki grabe sakit. Saki grabe. Saki miyaan. Duman grabe. Saki makatalew-talew. Saki yene miyaan tinalew ni ahin agen chikao. Patapit. Ga na niya pangakahan no. Sa lawang langitin. Lawang langitin. Luka pagsumbungan no. Luka pangakahan no. Luka yene miyaan pengengguaan no, problema no, yan na inen na no dialim pangatayan iyan o pong tineko kalasahan. Lagi, tiya dialim bulan Ramadan ko ito. So, salam dua askab mo. Inin tapikten bimain sangim, puwase pili miyaan, megano ni, inungsuran ni, dineeman na nebi Yaqub. Iyan na miyaan mapaatag, si iya miyaan, dok iyan ni si may pong tinaina miyaan. Mas labi pe sentimental sa batan basahin mapatag puas ang baninin. Mas labi pe pedinen yene mapatag puas ang baninin. Si waktu ni siya magkaswa pabalik kemon. Sarta si waktu ni siya magginawa yene may pardusihan telebiden. Sarta yene magkimat bisan pe sa ingi hadya duse. Bisan pa sa ingi hadya kasaan, masimasing ang daag peg usbawarisin, masingasing ang daag peg pong tinaihin, masimasing ang daag, iyan na peg dembuwa isihin, may pong tinai kalasahan. Sumaguwa, insyaallah subhanahu wa ta'ala, subahat tabiinin sumu, subahat tabiinin next, pesuno muhadara, gero te ubus tabi ko ito, pasabo sa kam, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bukak kay tibi atawa kan explain tibi. Et do tibi pemintanganin. Iyan si tengen may pesunuin inen. May pong tinai kalasahan. So salam dua si kaam kemon. Ramadan mubarak si kaam kemon. Ramadan mubarak si kaam kemon. Bangpan kam isab inurungan kita bi kemon. Inurungan kabasag. Meg ibadat amban baran kun ni. Meg dua dinua kita bi may pong tinai kalasahan. Doahan biku, doahanun bi kemon pong tinaiti bi muslimin. Doahan tabi yene me pong tinaiti bi tagi problemahin dalam bulan Ramadan ini. Doahan tabi yene me pardusehan tabi. Megtaubat kita bi yene pardusehan tabi me pelebele dalam bulan Ramadan ini. Oras tabi nengemot mag-aka si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas kita bi magkasaan, tema tabi kasaan tabi bintong kita bi balik tujuye.
Salam dua si kaam kemon. Me pong tinay ko to dalam Saudi. Dalam Jeddah, me kinausbahan ko salam dua si kaam kemon. Dalam Madinah, dalam Taif, dalam Dammam, dalam Makkah, dalam mian Al-Qatif, niya me pong tinaitan lang sinin. Dalam me Riyadh, me pong tinay kami si Darul Zikir, magsukol si kaam kemon si me tatapangan bit. Lemikian me pong tinay kami, iyan na miyaan dalam Hayu Shifa, salam dua arusab si kaam kemon. Me pong tinay kami kalasahan. Silahat Dubai, Qatar, silahat Bahrain, silahat Oman, silahat Jordan, silahat Sudan, silahat miyaan Oman, dalam lahat Middle East. Salam dua si kaam kemon. Bangpan isab kita bi pinalihara oleh Allah Ta'ala hin. Duk inurungan kabasag dalam bulan Ramadan ini. May pong tingin kami dalam Southeast Asia, dalam Japan, dalam Malaysia, dalam Indonesia, dalam Brunei. Salam dua si kaam kemon. Kaam manampil ko itulay. Ara ko nampil ni kami yo. Nagak-agakon biru panampil bin. Ko come together no eme suman. Nahunit tiyo miyaan bang tebo tugelanin ngebut elalew bugay na tekole miyaan keloroyan duk puto pege dalam puasa na kita. Napagak-agak kami nampilin miyaan asal sayo bang first time miyaan asal kabayanten hag-hab te kemon iyan miyaan inumanin atau akan kinakanin. Lagi bang may siyang magbuka ni. Lagi na may ngirat-ngirat tabid-tabirin. Lain na may ngirat sumanin. Kinagenten may sempu behetin. Akante kyo. Kabenten sampay may betis te agen mangan. Na sumagwa pagak-agak lo kita mamanganin. Masir wisab kita iyan eso. Si kita iyan nap suhadja. Sa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mian puas sili makakan kita tahat. Lepas duhep iyan may napsu tere. Pung tinay kami dem London. Dalam Spain. Niya pung tinaite. Kita ku dalam Spain, tiap pasabu. Si kita bi salam dua si kau. Bang kau panisab pinalihara oleh Allah Ta'ala hinuru. Si me Europe. Si me Europe. Salam dua si kaam kemon yene. Si me lahat Europe sedih. Salam dua si kaam kemon. Si me Philippines. Demikian. Me Philippines. Me Basilan. Salam dua si kaam kemon. Duk yene si Tiranan. Dalam ICOM. Channel 6. Channel 6 magsukur si kaam yene pemegwa bikisa tebin inan atau kan muhabarat tebin inan kaba sangim yene dalam channel 6 makat miya magtek si aku dinak makataat ko kam salam dua si kaam kemon Ramadan mubarak si kaam kemon si Tiranan channel 6 dalam lahat bangkam panin pinalihara wa Allah subhanahu wa ta'ala hin kemon puasa mani main ko si kaam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illa anta. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.